Ya doktor dorobolorun өр тохтобул кенниттен тахсабын. Окурдук бүгүн бихеха жукускай коракка тусту айгетигер олус ден белилах күн Михаил Ефимович Николаев атынан төрдүнүс осколага тусту залтын арылды болар. Ол найнаны хебит, онна жа хака херин сборнайдара келектактар, үллах арылдыга, онна Петр Петрович Мушанап, онна даганы атыттар бар болуктура. Ону барларын ханаларын истиекпит, онна те тоқ программатынан бу оскола бөгөтүгер тусту залалара арылган эрелерин сехили бардын ыйтекпит. Let's go. Жокускай бутер тустымны бүгүн кас градый? 4-5 эрede. Дәре 4-5-тен узак курдукчу. Минус 45 ощущается как минус 54 йогурта. Зал була. Да, бу забытыр келлибит. Маны үчөө батык устан көрдөрөкка. Курдук 2 кара көбөрдөх, онда кара буйым талак мандын. Онтан такка хүрбечеке готак карого начальный класс оголора так жартмаш условиялары балдары бит. Обойди. Бен же школалары өрнөгөн, онда же келенген жартынаган, онда же тустууга бастыкы кардыларгын орогон. Обой битта. Монтан ордук тохнадан идеп кетил. Ата кыроголор бутугар манда үргүнжө жарыктана марылдар. Оголор. Икки часына халы бит. Бастыгы сменадан өрнөлөр? Бир сменадан өрнөбүт. Бастыгы сменадан, бир смена бар дейм. Бир смена. Бары баталды. Бары баталды. Касы школа, өрнөлөр школа болчу. Кийинче кудо. Онда бары бир смена батан калды. Бары баталды. Онтон школа өрөнөн барандар, харазы жарыктын тахажда хваттар булар дейт. Тон кыралар онну геналдар, онто улахаттар баран таңдан ахан келелер. Бу үкшүн мулланы манда чугусты олор булар. Бу эрген олор. Бу истенде оңоттурдум. Биге олимпийстер бут. Үчөлөг мастерлер бут. Андойдуга Месселеспейт, Европаның кайбыт. Олаттар бутун баратын. Андойду чемпионнарын. Улан келлеттәдим. Өсө ахарактарын бу кеннеке история кудук. Эбени якбит. Кырдас тустуктар бүтүн эмекилдер текбит. Уруп тустайдыбыт. Улаган бастыкы чемпионнар бүтүн. Пока вала бу арита современный тустууга хидбиттер бута таардыбыт. Онду Павлай бу билинги оголор мандык улухан ойдарын ситихилерин көрөндөр уже индикиге мандык болокпун сөпөбиттен ахыйлар булады. Мотивациялна жала булай. Оннаттан кас бидди ого үдүк кыйлах, үдүк ситихилах болон бар булана историяны билектак булайды. Бу хотя бы бен жартындар көрүнгөн историятын ди. Бу маны көрөн оголор бу мандык тустуктарда битен билектер, она саха тустуктарын билектер булды. Самое главное, мантин история кудуктар. Ол эне ордут. Өшө бен берем. В двух местах, в Айроне и в Падуне. Единой России, который выбрал проект, был подсильных. И, честно сказать, эта борьба в школу начиналась в 1998 году, и меня Михаил Ефимович Николаев благословил. И во второй политехнической школе города Якутска мы открыли первый спортивный клуб и назвали «Албан». И после этого я начал тиражировать. И потом второй был в 33-й школе, это в 2012 году. И сейчас вот в рамках проекта уже как партия «Единая Россия» взяла проект и по всей России объявила, что она будет выбор сильных. 3 федерации объединились, и мы работаем по ней. Ну, что можно сказать, уже за течение полугода, 4 месяца уже открыли 4 школы. Хочу поблагодарить наших директоров. Большую благодарность от Сан Саныча Карелина, он отправил телеграмму.
Хочу, конечно же, такой прекрасный день поблагодарить тех людей, которые сделали большой вклад в открытие этого зала. Это Петр Петрович Шанов, все его видели, ну и администрации мэрии города Якутска, управление спорта города Якутска, ну и, конечно же, партию «Единая Россия», которая реализует здесь в нашей республике проект, всероссийский проект «Выбор сильных». Да, здесь Алексей Популов, чемпион мира среди юношей, да, и Алексей Потапов, призер международного турнира Ивана Ильина. Васильевичем, Эдуардом Васильевичем решили здесь открыть спортивный зал вольной борьбы. И прямо я показала, вот это будет ваш зал. Очень обрадовались. Петр Петрович все сделал как надо, дети с удовольствием занимаются. А потом наш тренер Владимир Семенович потихонечку, они на 3-м этаже, мы к ним не часто заходим, да, и потихонечку оказывается бағалан целый bir коридоре бардын, вольная борьба, оңосту дебит. Оны Владимир Семеновичке ыдыстығын бәләқтия қайыр, наға чүгей тренерді ақпыдаттан, бұл Дюсуша үз тренері, оны тағанын бігеге бұл соседтар бұд, Дюсуша он тренер. Сразу Уруй, Уруй, Айхан, Уруй, Айхан, Уруй, Айхан, Айхан. Галина Прокопьевна, директор Сақалының арсарға атырбыд, албана атылай қалмаппыд, көңіл тұспыбыд. Қолатығар, о бейгі кәнчәрілі, кәскілі ғатчаттарбыд. Бұл ұғайтара алый бұд солдарынан, өсседі ғаны андойды атақтыры ғытары. Көл көрістілер, еқсіп қотын, Yardım yurtta, Tankakan ehliha tozkunu buharda, Kotoys anü ehliha tozkun kananı olmaz. Çoğunu verebil, bana verebil. İstediğiniz kartı olur. Способствовать развитию наших детей. Мы рады, что в нашей столице сегодня открываются такие спортивные залы для детей. Это уже 8-я школа, которая открыла вот такой спортивный зал прямо в школе. Поэтому мы, конечно же, рады, что директора школ и мэрия города Якутска идет навстречу и делает вот такой вот спортзалы для детей. Конечно же, эти залы дадут возможность реализовать мечты наших детей и заниматься спортом, достигать каких-то результатов. Ну и, конечно, самое главное, наши дети будут спортивными, здоровыми и, конечно же, красивыми. Ити оғыз спортынан жартамытым ратта, олар бұл школаларға тұсту залларын келер бітім. Оғына асыллақы мен второй школары бітім.
Полицейский, Игнатьев Александр Фанасьевич физкультура учитель это. Он то не те, вот эти все школары будут, эти какие-то чего не кылла, хантон, ол канитен эти рейкюскюллян эти. 25 школа бутан, то он 90 школа, Марка школа та, он там был 40 школа была. Манна там был Михаил Ефимович Николаев атының школами, республикамы, Лохана школа, на хайда бейбу тусту. Өйдіқтақпы бейқылар Михаил Ефимович Николаев бейқа тусту президенті бастықы. Он оғыз спорттың өйен еті білеккені анды дөтағымған тарбыты, ұғылы кемеген. Оны кене бұл школатын тусту залы бар болуқтақ дейін. Том бұл ағылы атын кәттіме манна Галина Прокопьевна әкелі жамын кире жібітім, оны қайда спортты қайда көріғын сақауғыта қайда, олар қайда дескі спорттың. Она жақай туады. Фанатичный бәді туғы оғы спортына жарықтымықта қаны түнен, оны ол дисциплина бәрәді күткен бартынан ден. Оны әппей дөйін өтін ол бұл тұсту залын дейіппен оны үйірбіті. Оны түн яқы помещение тағылып дейбітім, помещение ғалымын. Уже там был кидали, сайын что-то, и что-то тут. Господи, мы были на открытии латы, он уже огонь чего держит на дер. Бу быйыл кайсы школаны уже редиде, кайсы тусту залып, кайсы школага? Онтон марка школата, ол кенеттен педиция фабрикари битим, онтон бартыхан ngaри битим, он еще билим бу кораккатан. Түйөтө үстатен түйөтө школа ден итен үшөй. А так осайнан ити бу арибыта школа банге тынчата таксого жаркнар. Опсай бата олба. Осай бар кулбан. Начальник группа. Онтон түйөтө калан тустан дальшынтан уже бәлер борон уруктур болот. Төрөпүттөрү да калыптары да. Мен бу социальный проекттин көрөбүн кулдум. Мен бачатымныга биоглар бутун кораттан коротко тыйтлары болла. Педиция фабриканды, СК, Мархан, центрге корот спортзалген кирер өрған оғыз тегін еттім. Оны төріпі тағын нада, қайын нада. Онты бұл манна школа кәрілер жарықтанылар, онына қаятықтыр. Ама қалан әрері олар болып оғой бұлайды? Оғой бұл. Оны біліңге еті, құлыр оғы спорт бүгінде еті, совет решениетінен Россия президенті Владимир Владимирович Путин школа клуб тәрейік тақтырды. Ол клуб барды, тәрілен бары құлыр массовыз көлелей болды. Идеологиятын туын туқтан, командный туық, рукоби, кожаный мяч, ақмақ болын, баскетбол, волейбол болын, ол бейбе тусту бұтын әнер болып бітсе. Бия білінге федерация бұтойына Михаил Георгиевич Мамишвили етімен проекттар бұны үйен, оқырдық борьба школы ден программаны Россия таңымен бардың келер әдде бұд. Анытын бия амы сенатор бұд Александр Карелин Единая Россия программатын келер біді. Ол жақайда құлған бияқы күскеме болды. Административный ресурсы да, оны туақтан құлыр школаға келер бітен ете туаққа. Ұрығаттан арый туаға түсті. Арый толалар еті. Білін уже партийный проектен болан еті қайырғы. Ата күй біләйіне білін еті барды бұл региональный федерацияттың. Региональный бұл олықта жондықтан тұлықта. Онды основном школа директордерден болды. Ол үйдір болды ақтарына үлелер жепчіге. Оны үлелер жоның өтті бағалақ жоның елкөме өт. Өсі көмелі өкін бағара болды. Эндикеге тоқ бұлан нақыты өсі, атын школалар көсі атын бірін дейте заявкалары өте құмиталы өте өте школа директордерін көсөбін өте, терейіндері көрөбін өте қолы. Атын 5 коллектив бағыттан болды. Оны өте школа тоғыттан болды. Потребна өттен болды. Қолыр бұқырдық әлбәқ ұлған кабинеттар, спортзаллар ағаяқтар болды. Ол ең өте тұстуын ағаяқтар мағаларына маран өте тоқтар ол, заллар ол. Оны осынан помещение ол, оны келім біле игровой площадка өте қаярғыналар өте. Екі школа оны білелі еддер, жарыққа кәленлер, телгейлер, тоқымиялар, тоқтан білен, оролматы ең күдік өте қай еді өттім. Араз барияны барын тоқыды өте өтті. Оттын ол өйдір жоныр мұнылықтарынады болла, баратақ. Он бейсі оғытамионы көй бапы, қоларын елбәқ тұстықтар балалар, төрепіттер балалар, меценаттар балалар, ұлған компаниялар ғаттын олары ғытты ұлсан білестіққа кейі қайы кыллар бапырыс дейі. Онда ғатты бұл наследие ұллады өтті. Бұл бейді тұтылған баран барағылдан? Барағылбат бұл ұжы қалын, бұл оғылар манна тұстуыны беретін, ұжы қастағылықтан, бұл пісінек боланлардың.
бән итеп турышкала йөрмитен дин. Албан клубы бән билеген онтон туктан түйшер анала калыктыр ди. Ол дите битер бит осколлар ити көмүнөн уже каян ити бәят осколлатын үйүндер булакат. Оны булукта. Онтон билин осуны билин бу Россия тагын көрдөккө кулур ити. Башкирия шүдүк бара турur. Онтон головалары күчкө бәят алсын илги. Ол кенетен баха гайрат якып. Онна атын региондар гарибы таңыз. Ото традициялар оны туктак булат. Бия колор би самый септивит. Колор би отода лустар битен колор спортзал каннады окулу. Ол школалар бар. Ол инити онно жартанырга бу бар бир кынады. Билин колор бу тускунан жартанырга бу бар нәлбәбет коракка. Любой көрүнтү вакытта. Ону лейтин көрүмбит ени бит. Бу Лили хаты булак бит. Төрөпүтөрө гыттары кайды удобный было няколар. Оны тим биене барта платный бу бата бесплатный барта. Колбура олар үчө баты көрөндүлөр. Онда өрнөмүтөн банда харазы залга кирин калалар булар. Кандай да гана индин аты. Оны то манда слойдактар оннан баран уже калын уже келет. Оны төрөпүтөр келен жартанын бипитирген экенин алар. Колор билен Yöründen barın jetiyen barın nadan ton korakka kiren jarыкка тиен надан ton jarıkkenitten tötür gelen nadan. Onu төрөпүтөр колорта алдарган да берген була. Аны ол ону ton ол проезданы колоруп тоосты кенети колор. Бачатымны арбактыбын колор эти. Каз төрөпүн бен болурун буетнен. Луча школа токтар. Тон ещё дальнейшем бейим аны ченгетер булан накпыт. Спортивный класс тох эти питанияларга токтарга тоңгуса токтан. Көрөлөрдөн. Оны ton школа директордор барлар. Бу Бирнигл политическая партия бейете выбор сильных ден үс спорт көрүнгүн түмпүт проекта. Онны кирер көңүл тусту самба онды жыды. Онто бидестере болла бу борьба в школу ден. Биги оскола бут боллагана бу Михаил Ефимович Николаев атынан оскола оголорун истеригер бу оскола арылдытыгар элбак багайы огонду кытары төрөпүтү кытары собеседование бар бутыгар кас үз ого барыта бу тустунан жартынан багаран биллер биттере. Onu uçottamıt bihiги bu oskola salалтата учуталлар боламыт бэбит bu Тусту федерациятын кытары сүбелехен bu бихе скола бытыгар жүзша үс онна жүзша он кората жүзшаларын манна киллер бепит филиал боландар маннан хачылдык оголор боландар тренерлер жырыкты хыжаллар эки тренер дахбит сүсет таха оголортун жырыктаналар билген багаратчы болунай онутун кралан ситихилер баллар Ondan ottun bu salgı össü bu manı bilgi sayınları akbıt, ondan oğulur biz stillerinin öyle akbıt, yenerelle akbıt. İmşanı Petr Petrovich'e bilgi ottun bu oskola kolektibe, töröpütlere oğulur oğulus oğuluk isir akbıttan hamaktallı akbıt. Ottun bu kini beyetin bağatından istirağıtten inisiativatından da bileğe bu nahacı bor basqa toğ barına barıtından atan edebilge epettir tustu halatın oğuran berdağı di. İnneğden bileğe bu kırcıktı Petr Petrovich beyete oğularga Oğa spordan saydargarda bu kaz biddi skolaga manlık sal bar bolargar daha bağarar ebitken mellibit ondan bihiге Petr Petrovich bağatın bu direktör bolamın oskola atın korata sporunun direktörleri kadar ülelehenmin turistleri manlık kolobur bolabıt onna den kinerge meğer yakka nağda den emiyet sübeliyağım etiyağım ondan kinerge kaz biddi skola bar bolam bağara bu tofsaylı. Михаил Ефимович атын Николаев атынан төрдүнүз орто школатыгар тусту залалта арылында үйрүләктик. Тоюттор меценаттар келен бардылар, бартына арыйдылар, алгыстатылар. Онан же бу школаттын өсө даганы элбах биллер көстөр спортсмендер такыктары ен эрнебит. Онна хамы главное дойду патриоттара, онна хакайрин күшке доргон нактук аттатар жон үскөктөрө. Анан тусту кени дойдутун таптырга өретер бастан туран оннаттан жиннах эркели майгылах эркели характердах болорго өретер. Анан Петр Петровичка Юмшановка оннаттан бе республика салаттатыгар
Манды курдук спорту поддержка буларын улхан мактал болуктун. Жа.